O te fia toi whaafelo ia tui lau whaafonga angai le nei tae au, ma lole soifua manuia o si mai al whaafonga o talo las whareile. E le o toi au ngā le whai o le fitu aso whaano fo isea mo tangata o le ainga o le ua whaamaunia wa mau le COVID. O le ua tele ina le toi whai e le telo atu no ule whaano fo isea o ilato e no nofo whaatasi, ma le case whaamaunia. Ripotia le News Hub, whai tau se fulu wafe tangata kiwi e le o maua i le COVID, ai olo o whaano fo isea i o lato ainga. Mai le hospitality sector, ua talo sanga ina le tatawa na toe sila i lea mata upu. Ona olo o mo o mia le au whai ngā luenga, o le toa tele fo i o pisinisi wa tapu ni ai mawhai totoa, ona o le lava o le au ngā lulue. O se mata upu fo i olo o ne nefu ai nisi. Ona o nisi olo o whaano fo isea ma le whai ngā luenga ai olo o malosi. A oisi, olo o solia lea whaatonu ngai ala le test negative, ma o pea i ngā luenga ona o nisi o mafuanga, po o le usi ta ia foi. O le ta iala mai le malo le ai wha malo si ai critical workers po tangata ngā lulue i au nangata wai whai ele siaki, ma o e whai ngā luenga. O atunu i ai au Satalia, Peritania makanata o le wana o le case wha amaunia e mo o mia le wha anō fo isea. A o isi umatangata e au fiei tangata o ainga, e le o toe mo o mia le wha anō fo isea wha atasi ma le case. E le mawhai al whaafale pui ona tau fia i tala vauolo o ngā o ia whale o loa. A o whaatupula ia ma le misi le vai aso le reportia mai o whale o loa ngā o ia wha o ngā inai ta avale whaale a ngai whale o loa. O le finangalo leo le komesina lango mo whanau, Clenis Philip Barbara. O le tae awana nafi le ngau i lata mai wha o ngā le ta avale ma o leana reportia mai o ne hangai au kilani. E se le pamu penisini oratia i le lua aso tālu ai. I to tono le masina walu, whaalua na whaale anga ina i le ta avale le whale o loa ma le whale ainga i waikato. Ma o le tele o nei oso whainga o talavou. O le whina o le sui ko mesina, o le o whanau i whale pui e ono avele ma masani. Ma mau wai lava i le mawhau le soli o le tū la fono, mai ui le to ese, ma toe whai a lava. Mai se tasi o whai a onga le universitei au kilani e langolango ina le pui o whanau, e le o le whaasala le tali. I wha maunga mtanga luenga o whale pui, o le masino iuni o le tausanga walu na wha mawina i le pau i le silia ma le ono se fulu pasene, o tala vau e solia tū la fono pe ta i fōlinga mai, e le o le tūlanga lea ua iai. O le wha i unga le masino le amalanga i le minista wa onga Chris Hipkins e wha alawi loa ni usila i atunu i fafu, tau lai i whana wa onga. O Amerika, Chile ma Brazil lea ua wha amauti noa, o le aalu iai le minista i le toe lua vai aso, e se le isi ana whai ngā malanga i totonu o le ono masina o iluma. O se tasi o si tepu o whaia a o loma le toe tatala o le whai toto ai o mai iai whana wa onga mai whafoe a o onga ini usila nei. Tu mai i visa whai ngā luenga mō whana wa onga, o leo le a iai fo i suinga i titi e tu sa masaunoanga Hipkins, ma o le a le toe wha o ngā ina le ava noe ma waino fo mau, o se a wala e wha ato sina mai iai whanau mai isi atunu. O whanau a onga mai whafo fia wha aulu ia onga tūlanga lua, le anamua i whaapea mai le malo o le ātau fia, o leo le ātoe whaatanga. O le whai unga iulai, leo le ātoe a matau mai iai whanau a onga mai whafo e a o onga i inei. E te le atu lea a fiango whanau Pasifika nai lo isi tamaiti, a o iai i taimi o le whaamai. Iso enga fōua mā waile a fiango a onga whanau Pasifika. Mai le Education Review Office o le lua vai tōlu o whanau e no nofai au kilani. Po le a aina tele ina tā puni a onga whaatusa i isi vaengo le atunu. O le tūlanga whainga tai whanau Pasifika, o le ai o sa initeneti, po o masini kompiuta e wha o ngā mai le whale. Ma e tali tōnu ai le sui al matanga luenga Nicholas Paul, o le a umi se taimea a fia ia o ngā whanau. E se mai mea onga, whaapea fo ile to a tele o whanau le to e foi ia onga. Ma o Novemba o le tausanga tālu ai, na o le whaasa fulu fitu pasene whanau na to e foi. E ui i nei whainga tā, aina mau wai fo eso enga le te leo le fesoa soani o whaia onga. Whaapea le te leo a onga e ala i le tau ma whai o isi awala e fesoa soani ai i whanau Pasifika. Ma tala muli, maua le ulua i case o le COVID a kore i mātu, ma e whaapea o le Omicron. O le ulua i taimi lea wa whaalawi loa whaalawa i tele mai yaile mau o se tasi o tangata o lea tunu i le COVID. Ma o se atunu u fo ina te ena le fesoa soani mai isi atunu e ala i tui, whaapea le tāpunia o na tua oi. I le masino mati e tu sam whaamaunga le World Health Organization, le se isi o kore i mātu o whaamawina o whaia se tui o le COVID. To e le se isi wa mawal whaamai. E ui inei whaamaunga le o talitonu kore i saute whaapea Amerika.
O le sa wale tala nafi ua whaatonu inai ma le whai o le lockdown, ua whaaupu ina strictly lockdown, whaatonu inai le nonofa o mai le whale, a o whai apia ngā luenga le soifua malolo ina. Tala na o le nei tae au, manuia le nei aso.